Ting label vale. Hello guys, masapeni Miss Vahxhyn chule a fan so lo se vanoi le sin ama hin vanoi le sin na forina ho zo sin no Miss Vahxhyn hello koi ma tapu in ama ha to pi ma popular dan koi to ga te ka thi e te o ga amin thang ho ga he the la dinga ama hi Arnor ti ho loi photo ga te ka the ta in Arnor ki to Rambo ki to ko Miss Vahxhyn wai rank na ka gel tan tin ka ngai sang dan chna chut ta la ki papi ta kha chu Miss Vahxhyn hin 10k subscriber yung YouTube an ne kita na ka de ka thang asiwa la ka den Miss Vahxhyn kan ngai sang le jengin 10k subscriber ne na chunga jong ke ma mo mi lam wanoi le si na chut pha pen minoi nung pen in jong congratulations kan bolin kan ki papi mama in ma chal jingin la ban ting le 11k 12k 13 14 15 20k gang chalanan mu ki ding na ma lo hen Miss Vahxhyn yong hen nga lai ta pan lin ma jengin gulang ho jong channel subscribe bol la hon jong Vahxhyn subscribe bol pe tin support lo the hi puvin aji chama e o gamle na ma dinga ga het thei dom ta kha cha hi ta in chule ke yong tu lai ta hi Miss Vahxhyn in alu abo do la ko zaw te ding ta kha ki go lai ta hi in aji chama kon a hoi lo ki ti alu abo do lo e on i ti ki sel lang i ti umin long la chun na hoi lo wala na lu bo do di lo din kyong tu lai ta he Miss Vahxhyn ka luan bo do na dingai ha bo la ka ki bol lai ta hin patav vom zol pet dinga ka ki gut lai ta hin selun ka chi yong le i zo lu payam do hin jong le Miss Vahxhyn ni khat le ka luan bo do ding ka ki nemin kim jong ki song ta in malam ka no zingin Miss Vahxhyn anyway. Once again, congratulations for 10k. 10k on. Bye bye, Miss Vahxhyn. Dam son hen, in son hen joy.